Iryo turayibara gute Chelsea ni ikipe yo gutekereza iki niba inganya amanota na Arsenal irushwa na Liverpool yonyine amanota 9 Chelsea top 4 igikombe Chelsea bite Chelsea je kubganje top 4 irashoboka cyane bari muri direction nziza bari muri mu muryo mwiza kwishikamwo kuko ni ekipe ifise karite burya Chelsea hari abantu benshi bayibesha ko ifise abakinyi benshi kandi bakiri bato kandi bafise karite iyi Chelsea nta ekipe nimwe mu Bwongereza itohanga muri Premier League nta ekipe nimwe yovuga ngo ngiye gukina na Chelsea ngo nzoroherwa ni match kuko Chelsea imatch zose iri kwirakina urabona ko ari ekipe yubakitse kandi ifise umutoza mwiza ifise umutoza mwiza bimwe twava muri Liverpool nawe ahereza amashance abandi bagakina nko muri mu nama bakina muri conference akora afite tele bien hose muri conference misi yose hari n'abakinyi batirwa bari déplacer kugira iki abandi bakine baje muri ya confiance baronke tandoje baronke umwanya gukina nawe nyene ko abikora neza iyi Chelsea jewe ikabandanya nk'ukwiri muri zine za mbere ndayibona nta pression iriho yuko wayituma igikombe cya championnat ni nabyo uyu mugabo Enzo yavuze ati mu byo kuri urebya ikipe yangiri ntago nayigeranye na Arsenal sinajye na Liverpool cyangwa Man City ariko turahari tuzakomeza kugikora ibyacu urabona yuko nkuko bivuze hari kuntu ubona nawe abakinye boro babandi bari baritakarije ikize turabyuka hano twagenda tuvuga ko aba basore ba myugaro babo nibo tuzi ko bahagara ikuriye batsinga ibitego nkakuriye ariko urabona ko buhoro bagiye bazamura urwego bagiye bazamura icyo kizere of course afite impano afite abakinyi bafite impano aba basore ba Cole Palmer n'umusore ushobora guhindura match igihe ashakiye ikindi ni Chelsea yongeye kugaruka mu gutsinda ibitego ubu nayo mu mikino 15 ifite ibitego 26 ni ikipe enye zonyine zimaze gutsinda ibitego 26 hari Liverpool 26 imaze kubitsinda Arsenal imaze gutsinda ibitego 26 yewe na Brentford imaze gutsinda ibitego 26 yego kuba rero namaze gutsinda ibitego 26 bivuze ngo bimwongera amahirwe menshi yo kubona amanota uko utsinda ibitego byinshi niko yongera amahirwe kubona amanota tugeze kubona statistique sa Alex avuga ngo iyo utsinze ibitego 100 utwara igikombe ntiyitaye ngo kubyo utsinzwe iyo utsinze ibitego 100 utwara igikombe 26 rero bivuze ngo uyu mutoza uvuze ngo harimo attacking football ntago wawibeshye ivuze ngo nanone afite karite y'abakinyi bashobora kumufasha gutsinda ibitego ntago wibeshye kuko uyo Jackson wabanje mu kibuga kumongeraho Sancho Pedro mu mugongo wa Code Palmer kuri bande touche Modric na Nkunku Cole Palmer harimo ba Nkunku kuri bande touche harimo ba Joao Felix harimo ba Modric harimo Madueke wasimbuye bivuze ngo uwo muntu afite abahungu benshi ashobora gusimburanya kandi barimo baramu ibitego ni chance ikindi nawe defense yatangiye kugira aba mediateur barindi zamu Ravia Caicedo Enzo na warahari n'umukingo ushobora kumufasha kibazo ni mu bwugarizi Fofana agize imvune sinzi igihe araza kumara hanze y'ikibuga si fracture yongeye kugira oya ni hamstring nawe nyine bitatu buriya bavuze ko 2024 rero byarangiye avunika cyane nawe nyine nicyo kibazo naho ubundi bindi birasanga ibiri kubara abarasta kabisa kandi turashima ko muamu ari no kuri YouTube channel yacu yo nibo bantu bambere nabonye uhamagara bakaboneka vuba urabona ko bitari byabaye ariko boro ariko na champion umwaka ushize ikintu cyantunguye bayisoje neza cyane nanatunguwe no kubona umutoza bamusezereye kuko warabona ko ari muri projet y'avance kandi neza cyane abantu navuze ko uyu nguyu Maresca ari gukomereza kuri bike yabonye basozerejeho nago wagwibiriye no cyane kuko yari afite abakinyi Chelsea yari twaravuga terega ni igihe cyonyine gisiga aba basore igihe bazaba bagiye confiance yabo cyangwa kwizera kwabo kwazamutse bazatanga akazi umutoza nawe twamushidikanyeho ariko urabona yuko mu byukuri boro ku bayobozi b'ikipe ya Chelsea amahitamo wenda bazavuga sofa ariko aho bigeze ku mukunzi wa Chelsea sinzi ko buri mukunzi wa Chelsea wamubwira ngo urashaka igikombe cya champion uyu mwaka abantu mbona gifite ikibazo muri defense ku ruhande rw'iburyo niba uyu James Rice yaragiye na mugenzi we ukabona aterese Moise Caicedo nyirango